Čekaj, nije mi jasno kako možeš biti Čekaj, ti ničija si žena. uspio ladicu zatvoriti uopće. Nisam uspio. Trebali ste Fodora vidjeti sa strane ovako. Nije, skoro sam opal sa onoga tamo. Pao je, u stvari i pao je. Dobro, ali to ničija žena, stvarno neobično nakon ovakvog nastupa i... Od glave do pete. Imate zgodne A, je bilo točno. Zoranom Nižetićem, Lunom Zoranićem, Ne. Zorićem Lukukom, Valom Lukićem. Eto ga! A sad vi mislite što je točan odgovor, ha? Onaj ko će odgovoriti točno dobit će, možda ako ima sreće, Sonyjev single star karaoke paket sa PlayStationom 2 ili ti 2, koji vam omogućava izravan uvid u Einsteinovu teoriju relativiteta i to poziv na telefon. Pozivam na telefon 060-878-878 ili šaljete svoje SMS poruke na broj telefona 6628... Doći i jingle! Jingle! Ja ne vjerujem, majke. Nija. Za jedan cent... Ja sam htjela... Baš čudno sa Norvežankom da sam izgleda. Ja sam htjela da mi skrati samo vrhove, međutim žena uzela pramen i odrezala mi jedan dobar... Ne, ali baš bi ja, Luka, On se u... Penđeo s dekicom si se vratila pokrivena, a sve je ostalo. Biografija bez vas dvojice. Ali koji naslov će, podnaslov koji će biti? Pa jedan- Nemoj voli pjevati A neka neke Luka tvoje odluči. pjesme ili Gabor koji Ti ne voli voliš sve odlučivati. što vole mladi. Zašto ja uvijek moram u vezi odlučiti? Starija si, iskusnija. Ja sam počela knjigu pisati od mojih prvih prapočetaka. Eto, Kad sam dobro. naučila pisati, počela sam pisati dnevnik. Pa ja se bavim jako puno sa sportom, imam više sportova s kojima se bavim. I fitnessom, i rolam, i skačem s padobranom, skija. I to, da, žestoko. Moram Malo sam se priznati, uspuhala. i mi smo se uspuhali gledajući. Malo, ali samo malo, da. I slušajući, pardon, krivo sam i slušajući. Ovo je bilo jako lijepo. Traje još malo dulje Drugog pjesma. pitanja. Pitanje je glasilo, Lana Jučević pjeva u duetu s... Lukom Nižetićem, Pod A. A. B. Zoranom Bakulom. Da, tako. Nevjerojatno je bilo teško odgovoriti na ovo nećemo. pitanje jer smo to vidjeli u našoj emisiji. Dobro, moramo pomagati ljudima. Ono. Što će dobiti Danas. Song Star paket, onaj lijepi Sonyjev za pjevanje plus PlayStation 2. Ja sam već govorio da možete taj paket... Sony Single Star koji uključuje i PlayStation 2! Tako. Ne, samo kao instruktorice. Da. A da vidimo ko je dobitnik, pogledat ćemo u dnu našeg ekrana, dok ćemo čuti zvuk prekrasan vode zvan tuš. Ivana, molim te. Jedna od Lukinih tetovaža je A. Bijela psina, B. Srčeko, C. Kako znaš? Naslovnica, ne znam, naslovnica Narodnih novina iz 1999. To je sigurno. I D. Periodički sustav elemenata. Saznaćemo vrlo Pazite brzo. ovo. Točnim odgovorom možete osvojiti Sonyjevu najnoviju mikro... Točno. Zovite broj telefona 060878878 ili pišite na SMS 66286 i ne zaboravite, tu je i... Ajde ti reci da ne moram ja 2 puta. I ne zaboravite do kraja emisije. I glavnu nagradu od 40.000 kuna na potrošačkoj kartici Candy Hoover Zagreb. I zato... I za Hvala, bilo bi to sve večeras. Kroatijen. Dobro. I ostalo, vrlo dobro. I ostalo. Vrlo zgodno, vrlo K nama nek ostave... Trafen Freunden mit Fernsehen Reper entschlossen gemeinsam. Schön. Čuj, ali ova rečenica sigurno... To je neprevodivo. To ti je teško. Neprevedivo. To je neprevodivo. Перешо моя така се болюмо. Što? Ovo je najgora ulizivačka najava koju sam ikad u životu čuo. Ja se zbilja nadam Ja nikad nisam čula svemu tako. najbolje.